Karibu. Asante. Tuvuye mu igitaramo hamwe n'umukuru w'igihugu nyine-cyubahiro Perezida Evariste Ndayishimiye yatwakiriye neza. Naje abankurikiye cyangwa se cyo bokwita delegation nazanye delegation n'abagwiza tunga abashoramari badasanzwe bamwe bavuye mu gihugu cy'i Bugande abandi Tanzania hari n'abavuye i Burayi na cyane igihugu cyitwa Latvia bakeneye kuza amahera yabo bakayinvesta muri Burundi muri umuriro energy muri IT information technology muri telecom abandi nazanye hamwe n'abavoka bavuye i Bugande bashaka kugurura kabine ina muri Burundi kugira ngo izabe conseil juridique juridical advisor ku society ba investor bavuye haze na cyane ku mategeko afashe na English law. Hari intandukanya kumwe na English law hamwe na French law. So twenda kubihuza tubahere aba baroya baje bavoka baje batange advice cyangwa se inama bajya inama aba ba investor bavuye hanze batamenyereye batadaptinze mu mategeko y'igifaransa. Nibyo rero twaganiriye yatwakiriye atubwira ko ari guverinoma imbyeyi yakira bose ikorera abanyagihugu hamwe n'ubwiyunge muri aka karere ka Afrika Mashariki cyangwa se kwita uburengerazuba wa Afrika.